Tala Fou tala mai Ausetalia le radio Samoa. Bo ye se si fam talanga fo wadia ai le saidinga o le mafuanga tonu o le whaamai COVID-19. O le fam talanga o tuina lo ia runga o penga ta whainangi, whairoa ia se au po le timo tangata sue whaavau malo o mea ua maua ia lato suenga o whaapopo atu i whaamaoninga o mea ola o lo o whaatawina i maketi sa ono pasi na mai le coronavirusi tangata ola e fōringa o le mafuanga leo le COVID-19. Ua maua i suenga o whaamaoninga nao ina mai whale o loa ma mea sa iai le Huanan Market i Wuhan ne whaamaonia mai le awhia i lava i traces po whaamaoninga o le virusi e mafua i le COVID. Pa mai ele iai seisi na sira whaamaumaunga ia mua mai le suenga sa whaia se i vanga na wa tu inalo ia lau sue saina whaamaumaunga nei na o latou whaatino. O whaamaumaunga la ia o mai tawina e nisi o tangata sue whaavau malo mo latou aveina loa foi e whaia iai nisi sue. O manamalos ta company tau teknolosi mai Ausetalia nei le avanoa e whaawhainga ngai e le matanga renga puipuinga Amerika i le sapalaia o se vaa e whaataitai ia upenga e ta ua o hypersonic missiles. O le company le e whaamautui sini Hypersonics Launch Systems ma o le au latou fausia vaa mo le Pentagona Amerika e whawhau na alu le sawa e o atu le valu afe ono se lau kilomita le itura. O se whaataita inga la tamai o lona winga e mawhai ona malanga i le vao Sydney ma Perth ma toefu iane i le pena o le tasi le ituna. O ito e ngā waalele i o lo fausia foi e lusia masaina. E le taumata la iei nisi morianga whaupopo e whaia i le mata upuna tura i maise vevesi whafuano se nofuanga i saute sisipo o sini na fuafua e whaia i se tautalanga le taitai o le pātia le One Nation o Mark Latham. O le whamtalanga ma le taitai leo o Sheridan Waldau wa ta uai o le vesinga le ana na fina tupu ina wanga i ane tangata se sauninga na whaia i se lotu i Belfield ai whapeo lo whita ua ina na oso whaia se kulupo tangata te. Pai mai le 9 News pea ma le to asfuru rima tangata te na awai whamoe lea i Belfield whai tau se lau le au lango le One Nation. Ta ua leo tangata na iyo ina lava lo lato awai whamoe sa file mu lava. Peitai, o le vahanga toa tele lea nanga i ane na whai te tenei le mata upu e manatu leo o le kulupu toa tele lea nanga i umatu e awai le lotu sa whaia. O mori maua nisi na iai sa ta uai le fefefe i le teimera nei vevesi ma wha ori matu tangata ia i la tou. O e nisi o moria alo sila fo i leo i ato le vevesi le sa iri mai iai i la tou na amataina ia winga le manuia ma alo whaia pea enga. O tau tino le Premier ni sa Walese Dominic Perrottet e moni o le komesina o ta avale wharamai le stete na ia whaatulanga ina le ave o lona to urua i le wharamai i le masina tanuai. Alu mana ia le whainga pālota le stete le vasenei o whesiringia le Premier po o aina whaatanga ina le ta avale le wharamai e ave nei lona whaletua le wharamai le sword whao Februari. Whadia Perrottet na tere isi sa ilia ni whainga whaapitoa mo ia ina ua ia wala au le ministaro soifua malalo ina Brad Hazard i le mata upulea ma whaero ai pe ama le fastball le 5 minute na whaatali ai le ambulance ai taunu loa. Ma se ngā yoinga u whita ua ina ile leu sta ia o ai inga tau le matanga renga e pēna ta ua stasio ripoti. O lo wha au le vasa nei le whinau mō tutongi le rei mō paramedics mai la tau e ngā rue i le au unanga a o se lui tau tele fo i le Premier o whengai mai e le nei vai aso le pālota le stete. Ma le tala muni, o lo whaataria seisi ripoti le tamai le mata upuna ripoti le asona nafi, o whetau i nei le wha o rima o se whaia aonga i se tamaititi aonga, i se aonga i New South Wales, ina watula i mai se bevesi le vao le to rua rea i to tono se potu aonga. Pai mai leo le bevesi le tula i mai Maitland Crossman High School, sa pu e na se tasio tamaititi aonga le bevesi lana telefoni, ma ualu i runga o penga ta wha irangi ata. Mai wa moria le whaia aonga le teminei, o ata o lo vaia i le toso ane i lalo le whaia aonga le tamatiti aonga i le kesi. Ai vaia fo le tamatiti aonga o tongi ane se laulau le whaia aonga. Koe mai isia ki paramedics le tamatiti na afia mai le o manua, ai whai mai leo o le awha o ngāle nei ata ia le suenga ma o lo tāria i nei seisi ripoti le tamai. O tala ia le video Samoa mai Ausetalia le nei asolulu, seisi fo i whapoponga tai au, soifua.